Nimbano oras manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Imaya takayat ko ngay bagakan ka. Sungbatan na kon, kat ikalay sakan. Anya? Nang nagmotim bagak, El. Awan ti kasta asarita ang tabat. Saan akasta timbagakan ka? Uray pa'y, naman ti kayat ko, ikalay sakan. Sa anak apa ikalay sakan ka? Aging gaadi mo maisubli ni Victor kanya. Aguray ka man. Apay ka di akasta ti bagbagam. Akaslad na kayat mo apagparangan. At tapon samit nga damok, iti panagpukaw ni Victor. Sika ti mangibagbaga iti kasta, Bart. Sana na ito tinapatay? Tinaskan ita, kat ikalay sakan. Sa anak apa ikalay sakan ka? Aging ga iti di mo maisubli ni Victor kanya. Ibagam pumatipod no kada kami, kiniapong mga unang. Agtalag ka kumakada kami, apo. Saan kami mamati iti rason mo? Ana ikaglis ka. Isuan na tinagkay ti disuor. Ibagam tipod mo kada kami eh. Kaya't may ama-amuan ti si bubukal ang napasamakan ka. Tano ilimod mo. Kasano da ka nga rod ang matulungan. Italot mo kada kami apok. Saan kami ada ka sa tao? Tapno di ka agtalag. Kwa? Ala, isalaysay mo kada kami kinapasamakan ka. Taapay anasarakan na ka ni apong mo amatyo. Nga awan puot na itiigid ti karayan dito'y lugar may. Sige apong. Isalaysay ko tipod no na pasamak kanya. No kasta, sika tay kunada at timpuak. Nagturad ka betay na timpuak. No jak inaramid day jay. Nalabit abang kaya kumaitan. Kan may sa, amok ti aglangoy. Isu nagturad at timpuak. Anya. Ay no kasta. Kabusor mo nga raod. Jay dua alalaki amang sapsapol ken ka idi na minsan nga aldaw. Dagi jay ti makagapo no ape at timpuak ka iti disoor. Wen apong matyo. Kahit anya ti pampanunutom nga aramiden ita. Saan mo ida nga ipulong kadagiti pulis? Wen gagpaiso. Ipulong tayo ida tapno agnakam da. Sana na pong unang. Tinapatag ita kanya kat si bibiyagak. Kat utang ko na yung bag-anakam da ito kada kayo. Ha? Wala po. Naimbag kayo unay. Kat no ti ko na yung agipulong akadagiti pulis. Saanan? Gaputawan mo't lang ti Serbina. Ha? Urayak ti umno at tiyempo. Saan amay may sa tial daw? Apong matyo. Parito pa ilang ni Victor. Ngam nanakaman lakay. Kasla na taunganan ni ti panagsarsarita na. Ay talaga ananakam. Kaasimit nga ubing. Awan lang aruden tinaganak na tapi musay dana kas iti kunana. Agdapay lang met agpangpanggap amang patay ken kuana. Idinto tanasingpet met nga ubing. Sayang nga ubing bakit nasaririt ni Victor. At sayang no agyan lang dito'y ayan ta. Anya ti kayat mo asawan. Apaman makapaimbag. Ipan ko iti rancho ni Quintero. Agtrabaho ijay. Wan, sana nadagsan ti trabaho iti rancho. Agbantay lang mat kadagiti bakbaka. Kasaritak to ni Sir Rodrigo. Isudan ti makaam mo ken kuana.
Ay, sa bagay mo't kiti alakay. May mayat ijay apag naudan na. Ag trabaho kat ag sweldo. Nga masakbay na. Naska na bagbagaan ta. Naska hindi pa nagsirib na. No amo nati agsirib. Agdan to maragpat na. Mabalin ang makaadal to no bilang. Sige, lakay. Nasaya at mutay tapang panunutan para kankwana. Kat sapay la kuma na umanugo. Naman kong ka. Ito gaw kumantay dito'y sirok to'y dakkalakayo. Agi na na. Ituloy kong tumanan ton madamdama ti agdalos kadagiti tamba. Yo! Yo! Ba senyora kan ba? Nagmayat man ti biyag mo, Senyorita Ella? Nakatugaw ka laang ditoy? Idinto taragiti kakadwam katag trabaho da? Ay, ko. Nabannog ako na, senyora. So nga, agin na naak mantay. Talaga? Nabannog ka, wano sadot ka? Ha? Manipo dita. Ikatan kan akas katalak dito asyenda. Anya? Dak kaya ti senyorita akas kan ka. Awan bay mo. Dakas ka diti agin na iti apagbiit lang, senyora. Makita yu dagita atambak. Nadalusan, saan ka di? Siyak tinang paraspas ka dagita. Manipod ijay, aging ga ijay. Manipod dita, kan aging ga ditoy. Day talaon ti karkarik mo? Apay, senyora. Nalaka ka di para kada kayo ti agparaspas. No da kayo bilang, imposible nga da na paraspasan nyo akas itinagapuanak. Kasta gayam ha? Madam, Talaga anak karikan, Ella. Asino, ti panpanakal mo, ha? Awan ti ipanpanakkel ko, senyora. Ta sa anak akas kada kayo abak ng kanaturay. Amaaramid yu ti amin akayat yu. Nita. madam, husto detan. May bayamon ni Ella. Di nak ati paunpart. Hoy, Ella. Talaga sa anak kun ang makapagtapalikan ka. Da kayo ti imay ana nga pa kanyak dito'y senyora. Awan ti madi nga aramidak kada kayo. Ngam apay anadagsen ita ti darayo kanyak. Anya. Senyora, awan ti basol ko kada kayo. Agin inanaaklaong gaputan na banugak unay. Uray asino ang mabanog. Karbangan na ti agin na. Oh. Isuad ti ikay kumaaglablagas. Gapot ag trabaho kami imot iti husto. Jablo day China, Ella. Talaga anak karit. Makayumat namin, madam. Kinunakmat adi tayo mapani di asyenda. Nga magpilit kayo. Kaya't ko lang nga makita no talaga matla nga trabaho day jay ababay. Nakita yung matitirin na baho na, madam. Naglawa ti pinaraspasan na. Iso na banog kat naginana. Ha? Madlaw nga isakit mo unay ni Ella, Bart. Sanat, madam. Ngamla ding itak. Domtang to ti tiyempo. Adya kun makapagtapalkan ko na. Kat mapaltugak. Madam, ni senyor ti makalaban nyo. No aramidan nyo dayta. Ha? Agpapada kayo amin, salbag kayo. Awan pa'y timang kanunong kanyak. Ha? 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 Pinataray nanti kabalyo na. Anyan ni madam. Anyan. Hey! Ya! Kamaton ta ni madam. Salamat gayang ama matyo. Anya ti maipaay ko kan ka. Ma'am Carlota. Kaya't kukumaa makasarita ni Sir Rodrigo. At dangamin napatag ngay bagakan kwa na. Awan ni Rodrigo, ama. Nagbakasyon ita iti lugar ti kabagyan na. Diyak lang mo no kaano asumangpat. Tadi na mag-imbaga kanya.
Kasta ka di, ma'am. Basta ti kunana, agawid tulat na. Kat di na maibaga no anyang aldaw. Apay ka di, ama matyo. Saan mo ka di ama italagkanyak no anyaman day ta nga ibagam kumakan ko na? Ay, saan matkit di kasta, ma'am? Ay, may papan nga minday to iti apume. Anya di may papankan ko na? Kayat mi kumanga iserak iti rancho yo, ma'am. Kayat mi nga agurno para iti pagadal ng tao. Huh. Pakaragsakan mi unay no awatin niyo. Una, apay kit dinasaan. Man nakaawatak, ama matyo. Ayan nga rin ti apom, apay di mo kadun. Aday jay kalapaw mi, ma'am. Madipay lang amin tirik-rik na. Kahit intun makapaimbag, kuyugag to ta o may kami ditoy. Ala, kuyugam to nga rod ama. Kas itinako-nakon, man nakaawata. Tumulong nga. At ta, Victor. Mayatan ti sugat mo. Aglunlunitan. Una po, Kat, kumustan ti Riknam? Napigsakan. una, nabayagak matan dito ayan nyo. Iso napigsak matan. Nangro na kat, sandak matabaybayan. Awin Di da ka mabalin abay-bayan, apo. Mabalin kon ti agtrabaho. Makatulong akon kada kayo kini ama matyo. Ha? Kaya't kayo asubadan iti kinaimbagyo kanyak. No sana gapo kada kayo. Ang mga nawanak itan dito'y lubong. Unay kan aya. Saan mo napanunutan dayta? Pagrebangan mi ti tumulong iti ang kasapulan. Nulakat takabailan mi. Naimbag kayo unay. Mabitlagan ita. Agsara kita tamampay. Sakbay asumbrag ka iti silita. Apay, anya ti ibagam kanya. Apay nga agpupungtot kasi magpat. Apagbiit ka matigasyon na. Jakon ibagakan ka ti makagapuno apay nga agpupong totak. Talaga na pudot ti ulok iti dayjay at tao. Asino? Jakon ibaga. Tamok to pay matlanga di na kanunungan. Dayjay to matlang at tao ti sigurado a kanunungam. Ibagam no asino da ita akapungtot mo. Ni Ella! Anya? Di mo ka di damagan no apay? Apay? Nadanon ni ngamin. Anakatugaw latan iti sirok ti dakkel kayo ije kataltalunan. Idento tadagiti kakadwana katagtrabaho da. Ha! Dayjay kadi ti taltal kam Simon. Sadot! Anya? No siyak ti basurot. Ikatan tayon ni Ella kas katalak. Sayang lang di ipapasweldom kan kuana. Mayam takasarita kinton mapanak idyasyan na. At dayta apon lang. Napuno ni ti guyabano ti dua basket. Agyaman ang kinipanak tulong mo kanya ka nagburas, apo. Ipanyo ka di dagita ije kabisera. Awan mapan ko ila ako. Tulungan kayo na apong. Saan nun? Apong. Apay nga awan ka arubay o iti daytoy adiso. Da kayo lang mat kinya ama matyo ti tawa ditoy. Awan ka di anak yo? Nagadukat adamdamagam nga ubingan aya. Anggam song batak dagita sa lunsod mo, apog. Agpada kami kandi Matyo anak paay iti pamilya Quintero. Ni Rodrigo Quintero Sr. Nabayag kami mo't iti anak paay kadakwada. Aging ga apimusay day di Rodrigo Sr. Sa idikuan, nagtuloy kami mo't laeng anak paay iti pamilya ti anak na. Ani Rodrigo Jr. Ang nabannog kami. Iso nagpakada kami kadakwada. Kastagayan. Wen, kat na ito'y adiso. Impahimadan kada kami. Kukwada na ito'y adaga apog. Kat kung ada, adito'y kaming agnaod.
Aginggat kay kayat me. Isugaan nga da kayo ditoy. Wen, malaksid a libre ti panagyan mi ditoy. Adda pa'y basit a kwarta nga ipapaay ni Rodrigo Jr. kada kami. Iti tunggal binulan. Nasaya at damat gaya man niya apong. Ay, wen, apok. Nasaya at dalaunan. Victor apok. Kayat mi mapan kay Ijay Rancho da Sir Rodrigo. Kayat mi nga ijay kan nga agnaad. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayam. Nagsaritaan tadaytan apok. Una po? Ala, sa apay lakuma tabaan usang ijay Victor. Awat ti pagdalagam, tahan nasingpot dagiti amom ijay. Una po? Intun bigat. Kuyugan kan ijay balay damam Carlota. Tayam ammo ka kenkwana. Naimbag nga oras mo, Ma'am Carlota. Imay kami din dito ya. Wan, sana lakid di anang bidot. Amo Matyo, iso ka di dayto iti ibagbagang nga isarag mo iti rancho. Wan, ma'am. Nagagat dayto nga ubing. Di kay ito agbabawi ang mga awat kenkwana. Kasla nakikita kon dayto nga ubing. Kumusta kayo, ma'am? Wan. Sika dayjay nga ubing. Ha? Am-amom to'y apok, ma'am. Wan. Am-amok, Ama Matyo. Am-amok. Ha? Daytoy idi nga ubing kay kadwa da Senyor Simon nga imay dito balay. Kastaya. Apong matgayam daytoy nga ubing, Ama Matyo. Ay, un, ma'am. Ay, kwa, anak ti ka anakak, iso nga apok. Iho, anyay tayan tinagan mo? Victor, ma'am. Sigurado ka kadi akayat mo ti agpaay kada kami? Wano, Ijay Rancho? Un, ma'am. Sige, awatan ka. Kayat ka tulungan. Takas iti ko na ni apong mo amatyo. Kayat mo ti agurnong para iti masakbayan. Ha? Ay, un, ma'am. Un. Si dada anak at tumulungkan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wanya, lakay. Kumusta ti panangitulod mo ka ni Victor? Ijay balay da Ma'am Carlota. Ay, nasaya at bakit? Nagsakmat ni Ma'am Carlota, nangawat kenkwana. Kasta ka de. Ay nasaya at launay. Isuan alag-antirik na ka ng panaw kenkwana. Naimbag ijay nga ayan nalakay. Taawan ti pakaisagmakan na. Hanggang dito ingay. Anya ti amuta. No agsublinto mat dagiti tao amang sapsapol kenkwana. Ay, pudnot ako nam. Isu amay mayat matlaang Ijay Rancho nga ayan ni Victor. Victor! Umay ka dito ay iho. Apay ka di, ma'am. Ingkatangan ka iti kawas mo. Tanhi, awan samat kawas mo ngayon tugot mo. Ha? Ay na. Apay nagdakil ta t-shirt mo. Kukuan samat ni Ama Matyo dayta. Pudno day ta, ma'am? O ala umon dagiti ginatgatang ko aparakan ka, iho. Mabalin mo latan nga isuot, tanadalusmat. Kompleto dagita. Ha? Maasyanak ka, iho. Kuha, ma'am? Jak maawat na gito, tawan mo't pagbayad ko. Anya? Unay kan aya, imbaga ka di abayadam. Ha? Kunak mo't maasyanak ka. Gaputa makita kat awan intugot mo akawas mo. Para kan ka aming dagita adda iti dayta apag. Agyaman ak, ma'am. Agyaman ak, unay.
Victor. Apay adi kan agawid. Sa di ni tinapnapanam. Kailiw ka na makita. Nalidayak mo di ka makita. Siyak. Di naklata kailiw ang makita. Ami, Ha? di mo pa inadlaw ti asidag ko. Nando? Malmalday ka manan. Antoy, nalom amangga. Mula may day ta. Agyaman nak. Imayak ta may kawisan. Mapantay di balay may tapno malibliwa ka. Ha? Hindi kagdanag. Ada sa balya pagnanta. Manglintagtan. Sana rumbo nga magnata iti kang runana kalsada. Ngamin, amangan no masalaw talaga iti daka sa tattao. Sige, Nando. Ipakada ka kaninanang mo. Tamangan mo sa pulan na ka. Sige, mapanta di taunag. Taagpakada ah. Nagpipintas dagiti kawas aginatang ni Ma'am Carlota para kanyak. Masukatak to'y suot ko. Teka, misetak. Pudno ako kuha ni Ama Macho na ito eh. Ay, nagpintas to'y silid ako na naasilid ko. Nagtakal to'y balay da. Talaga abak nang da. Ala, Victor, agtugaw kan tamangan tayo. Ha? Makilanglangak kada kayo amangan, ma'am? Anya ko matidakas na. Saan ka di aron ba nga maud-udiak, ma'am? Ngamin, da kayo ti amok? Saan kami akas ta, Victor? Iso akas makitam. At dadagiti babaunan dito eh. Taglalang lang tayo amangan. Ma'am? Sige, agtugaw kan. Uwan, ma'am? Inyang mga nakaman iti inuman ni Victor Adanom. Uy, ma'am! Di ka agbabain, Victor. Ma'am? Mangan kay tiyado, ha? Agbusog ka. Agto'y ti danong mao, abay! Ay, agyaman ak manang. O sige, agkararag tayo pa sakbay, amangan tayo. Agkabalyo tama pan ijay rancho, Victor. Agkasakaytan iti kabalyo. Amok tagpataray ti kabalyo, ma'am. Talaga? Oh, kunak no di mo amo. Nakasursuruam iti panagpataray iti kabalyo. Ijay asyenda alban, ma'am. Nakipagnanaadak ijay. Inayaban nak idi ni Mang Ignas. Kasta. Alangarot. Sa kayamon to'y kabalyo. Tainak mangiruar iti sabali a kabalyo. Naglaingag pataray ti kabalyo ni Ma'am Carlota. Surutak lata iti papanana. Hi! Ya! 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 Naglawa ti rancho nyo, ma'am. Nalawlawa da iti rancho nyo. Ngam iti rancho da Senior Simon. Kasta ka di. Kan, naglawa tayo ti nalabasan tayo kataltalunan. Talaga nalawan. Isumado mo iti trabahador mi. Ma'am. Alaan da ka diya talaga nagtrabaho di ti rancho nyo? Ngamin, kayat ko tinanggad. Pudno ti ko na niya Macho. Naskan nga isaganak ti masakdayak. Nalaing ka nga uti, Victor. Masirib ka. Di ka tunag. Siya ti makaamukan ka dito. Isidati ti amok, ami. Day takabay ni nanang ko iti ladawan. Ay, kaing inyas mo gayon ti amam, Nando. Una. Anyamat tan. Oh, apay? Agpada ta. Nakaimat ti amak. Nudiga po ka dagiti dakas at tao. Saan ko maanatay ti amak? Naragsak kami kumalatta, aging gaita. Okay siya. No si bibiyag kumapay lang ti amami. Inalabi? Kompleto ko matiragsak mi. Ngamitakat saanan. Ngamin, nakurangan kami ni ti Maysa. Nagsakit a panunutin anya. Talaga Iswasan na tama baliwan ti plano kami. Nga anya. Balsak dagiti tawa ng patay iti amak.
Apay, amom na asino tinang patay iti amam? Amulaw na ninanang ko. Ngam di na ibaga kanyak. Ninanang ko tinakakita iti day di apagtang. Ngam di na kayat may ibaga kanyak no asino dagiti kriminal. Lanto. Ngam dumtang to ti tiyempo. Mamuak tumot lang ti amin. Nangabakak. Awan apulos ti abak pero ita. Wala madam. Dakkel tinabak yun. Ala, mapantayon, Bart. Huston, ti panagay ayam yo. Ala, intayon. Pasubot ka ba? Ha, Pasubot ka! Madam. Sawa ka! Kung sila tayo maabot, napudot ti ulong. Saan kami nagpasubot? Isang nga pasubot ka na! sumarding ka dita. Ang pasubot ka ko na! Bart, Madam. ikan niya man iti pagnakman na. Syakit din ti pagsawan na iti kasta. Wala madam. May kaman. Kung na siguro dahil jay alalaki akabaulan na ka. Naabaklaan, pagpupudutan na ko. Agnakam matngatan, madam. Ngamin, inikan ni iti pagnakman na. Ala, agdiritso tayo ni Diamansyon. Usbay, ang suplita ko maitayan ni beautiful girl. Sigurado nga kurura yan. Anya? Gablo kayo! Sige, itulog daktay i Diamansyon. Kalpasan na, agsubli kayo ni Daytati Kayatyo. Imo na kagaya masimang tot, Simon. Kat, kumusta ti pagnam itang aldaw? Masaya ata. Pagbagnangak tinasikaso kita. Sana kasken ka aday tala sugal ti ammom. Tapno ammom. Nangabakag, Simon. Takal ti inabak ko. Di nasaya. Kat, kasano ti pagnam? Nakumbinsir mo tay gayam mo? Saan pa'y? Makamun iti biyag na nun di na kayat. Bala, ti katukat na. Rimwaran ti talaga nga og kalim, Simona. Talaga, adimon mailamang tay. Nita ka. Kat nasayaat no maagaw mo ti daga dayjay agayem mo. Napintas dayjay. Mabalin tayo ti mangipatakder ijay iti pagkwartaan. Nalamang ijay. Kat nasaya at unay at agnegosyon. Huwag na nita. Kaya't naman unusan. Agawak ti daga na. Sa nabalay. Bayadak mait. Ngam. Bayadan lang iti basit, Simon. Pagpirmaan. Kat no di na kayat. Kas iti sigod. Bala. Ti katukat na. Gusto na iti para kanya. Ay, malagip ko ni Victor. Nuad na ko ma. Ison ti umay agnat natin. Nga putawan. Iso asya kun ah. Ayan na nga taitan. Apay adi na ipadamag ti ayan na. Oh. Auntie! Auntie! Adda nakita ijay! Ha? Anya tinakita mo? Kan, apay kas lamabutbutan ka? Bangkay samot, auntie! Anya? Bangkay mo't ti babae. Diya ka mo no natay wano nakaturog laang. Anya? Ala, umay ka. Mabanta iti ayan na. May sa babae tinakadasay. Apay, anya tinapasamakan ko na. Auntie, kasta unay titaray ko itay malabsak. Kasla nakit-kita kunday ti babae. Diya ka mo no sa dino. Ubing, ala, ingkag patulong. Mapan ka iti kaasitgan abalay at patulong ka. Tinukawan laki diti ulag. Anya? Ni iluminada dito eh. Sigurado hak.
Tinukawan ti unag. Kasta. Makita iti daytoy sa kana. Kasta nga tangag paiso. Ala. Sige kakadwa. Bagkatan tayon. Ipantayon iti balayda. Ito'y gayam ti balayda. Ay, awan mo tao. Awan mo't dagiti kabalay na. Wen. Awan mo't dito iti anak na. Dudwada lang aming kapsat. Awanan ti asawa to'y natay. Nabayagan na pimusay. Kasta ka di. Kat ti anak na ngay. Diyak amon no napanan na. Awan mo't dito eh. Anya? Ala, asikaswan nyo ti bangkay. Kaasi mo. Wen kapsat. Asikasun mi. Nandun. Itay piakas na madantanaganag. Diyak maawatan turiknag. Ni man nga tan Victor ti pampanunutom ah. Talaga madantanaganag lando. Relax mo tirik nan. Diyak maawatan turiknag. Amri! Agawid ka! Darasam! Ha? Apay? Basta agawid ka! Sige, agawid akpay. Sana balita na isin pa yung tibangkay. Agsubliak tulangan itong bigat. Ante Ella? Oh, Ami, apa nga da ka dito eh? Balay mo dito eh. Ano ti mapaspasamak? Ami? Inam ka dito natay? Ami, nasarakan da ti bangkay ti inam iti dalan. Anya? Saan? Saan ako na dito? Saan? Kita man! Nanang! Nanang ko! Ami? Saan ako na dito? Saan ako na? Daytoy gaham ti kaya tasawon ti ko na mapanagdandanag mo. So daytoy. Ti panakatay ti inang. Nanang ko! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay kastoy lando. Kasano ako anak. At may mansang ako nito'y abiyag. Ami. Nagado at kawan tiyo. Nagada ka sa tao. Gamapay ang inanang ko. Wala na lang. Kasi ka na. Pag may masakan. Ami? Maitabo ng tiinam inton bigat. Saan ang mabaling nga agbayag ti bangkay? Iso anas ka na maitabunan inton bigat. Anyaman sila. Apay kastoy. Apay mo ten akin naladingit ti mapaspasamak dito ay antay. Idida mo ni Mang Ignas. Sa ita. Imot inama Ami. Ante Ella. Makapaladingit dagiti kastoy apat na. Makapaladingit. Victor, napagsalitaan min kini Rodrigo di may papanggan ka, iho. Ma'am? Saan ka nga trabaho, ijeranjo? Ha? Oh, apay ang kasta ti ropam. Limiday ka. No di da kawatan nga trabaho. Anya nga iti maurnong ko para iti pag-aadal ko. Victor, nagsaritaan min kini Rodrigo nga agnagkan dito balay. Agyan kan dito eh. Dito'y nagdakkel balay nyo? Dito'y mansyon nyo? Wani ho, kat ko na ti asawa, ituloy mo lang ti agadal. Ha? Wan, agadal ka, Victor. Ag-enroll ka iti daytoy, apa nag-enroll. Maladayan na kanto. Kayat mo ka diti makipagnaod kanyak iti asyenda? Ha? Kwa? Ay, diyak kayat apanawan ti balay mi, auntie.
Angam kasanukan. Pangalaam iti pagbiag mo. Inak makitang dan Saan ang mabalin akas talatan? No kayat mo, umay kan makipagnaad kanyak iti asyenda. Iti kasta, mabantayan ka. Amangan ngamin no iti panagmay-maysam dito Kat adda panggap kan ka iti dakes. Ha? Wen ami, ikanda dumuntoy balayo, ta umay kan iti asyenda. Jak kayat nga agmay-maysa ka iti balayo ami. Ubing ka pa'y, tapno agbyag ka agmay-maysa. Auntie? Dito'y kan pagnanaadak. Siyak ti makaamukan ka. Tulungan naklaangan ka dagiti trabaho dito'y. Ipanagdalos, kan dadumapay. Apaman nga dak iti kataltalunan, si kamot ti makaamong nga agdalos diti pagnanaadan ta. Kastamot ten, di tadakkel abalay da senyor diti asyenda. Owen, auntie. Jakmat ibaga adalos am amin ami. Basta ti kayat ko, agsagad kay tarubayan. Kan agidalimanag ka. Owen, auntie, di kay agdanag. Aramidag ti trabaho. Nasayaan. Tara irak dagiti mo bintin nag-abulong diti paraangan. Mas dapol nadalos ti paraangan ni. Agramon dita paraangan ti dakkel abalay. Ani? Ay! Nando! Si Kamad Gayam! Nagdanagakken ka? Ha? Kunak-nunap na panamon. Tanakakandado mo ti balayo. Inayabanak ni Auntie Ella ditoy. Makipagnaldak ka no kuana. Nasayat Oh my ka! Mapanta di taunag. Di tati pagsaritaan ta. Saan? Aramidang pa nito obraan. Mutoy gayam ti karaid. Pasya akong ti mangituloy. Ay? Saan Pasya kon, tulungan ka. O sige nga rag. Inak mangala iti may sa apagkaraid. Tadwatan nga karaid. At titi naman nyo, ma'am. Insaganahan kayo. Ramanan nyo nung stumot lang ti samit na. Agyaman na, iti da iti nga insagana, Victor. Nang purusak iti lemon di talikod ti balay, ma'am. Iso ti pinaspas ko ati nimpla. Kahit si kamay? Nalpasan, ma'am. Agyaman na, Victor. Oh my God. Agtugaw ka diti abay ko. Ma'am. Agtugaw ka, Victor. Victor, kayat ko nga umakar ka iti pagadalan. Kayat ko nga iti privado ti pagadalan. Ha? Uy, dahil tati kayat ko. Saan, ma'am? Kababainan. Uray jay matlang sigod apagad adalak ti paginrolak. Among, Victor. Nasaya atak atao. Managtulong nga kadagdag kasapulan iti tulong akas kanta. Ma'am? May mayat no iti privado ti pagadalan. Kat inton bigat, intan to gumatang kadagiti kasapulan. Ha? Asikaswag ti panakayakar mo iti pagadalan, Victor. Lando, kumusta nga tanong Victor? Aging gaita, awan pa'y laan. Wan meron. Anya nga ta tinapasamakan ko na. Nood da dito Siguro, makipagladladingit mo iti napasamakan ka. Lando. Umadanin ti pa nag-enroll. Kasano pa yung maka-enroll? Nusan mo ti na sumangpet? Naimbag ka pa'y. Agadal kan tumanan. Nam siya. Awan siguro tinamnamak ang makagraduarak iti high school. Ani? Kayat ko mati agadal. Ngam, awan mat aramata. Awan mo't mabayaran no, ag-enroll ka. Ha? Iso nga ag-enroll ka lata Agkuyog tanto. Kasanon no the project? Ipamuspusan ta Basta ag-enroll ta adwa. Mabalin nga ta. Ngamin kayat ko kumamat di magkaadan. Naunag ti pampanunutan ni Abi, anak katugaw iti sirok jay dakkel akayo iti paraangan. Tinasayaan. Asit gak. Kasaritak man,
Nangag ko nga ti saritaan da itay kanilando. Kaya't naman ti agyan ron. Ay, kaasimat ni Ami. Agmay-maysan ito'y abiyag. Ubing pa'y unay, tapno kas ti kapadasan na iti biyag. Ami? Auntie Ella? Anya ti ibagam? Aglulwa ka? Auntie? Ami? Kaya't mo ba't nga agyan roll, akas kanilan to? Ha? Kaya't mo ba't ti agadan? Sige, Ami, agadan ka. Siya kung ti makaam mo, iti kasapulan. Agsana at iti husto nga kabalyo. Ya! Sige kabalyo! Agpabagakan ta! Ya! Sana bale? Taamumot ni Ma'am Carlota dito asyenda ti ayanta. Ya! Ya! Agdata iti turod. Lumang abdaman iti presko nga angin. Isungot lagayam apaggugusto ni Senyor Simon ti umay dito'y tuhod. Ito talaga ang nagmayat dito eh. Ni Victor tinaudi akaduhak na imay dito eh. Ay, Victor. Apaya di mo ipakaam mo kanyak na sa din ti ayan mo. Nagparparig na kanyak as ibibiyag kapay. Juan, si bibiyag kapay, Victor. Senyor? Senyor, dispensaran nak iti kaadak di turod. Sige, sakayak ti kabalyok, tahain na kon. Saan, Ella? Senyor? Apa yung abda ka dito iturod? Senyor. Umay ko la iliwliwag ti labingit ko. Kaya't ko ti lumangab iti presko nga angin. Ora siya, kasta mo tirason no apay nga imayak dito iturod. Senyor. Huwag gaya, apay. Kanya tinapasama ka ni Victor. Saan pa'y asimang sangpod? Diyak amuno sa dino ti ayan na. Anya? Pinasapol kon. Anam, awan mo't lata. O mga no talang nagkamangan na sa bali. Tsaka mo, senyor. Anya ti mo, ama kagapo apin manawan na. Awan mo't ti ako. Amangan mo't no taginura na ken ka, iso apin manaw. Apay, pumanaw ka dilatan no awan tiga puna. No kastaman bilang, apay adi na ibaga kanya. Pumanaw latan, kat di na ipakaam mo, ti ayan na. Amangan mo't no natayan. Nagkaragregsakat lang doon. Ngamin naka-enroll ako. Wen ami, ora siya. Naragsakat mat. Sayang. Noda ko man ni Victor. Agkukuyog tayo kumatalo. Uy nga Rod. Agpada kami ko mga graduar itatawan. Amo, kailay mo ni Victor, saan ka di? Uy lang doon. Ora siya? Kailay ko magpajagayan ko. Sapay ko matagkikita tayo pay. Sapay ko ma. Atoy, uminom kayo iti juice. Agyaman ka niyan, ti? Kumusta? Naka-enroll ka, Ami? Uy, auntie. Nagiddan kamin kanilang doon nag-enroll. Nasayaat. Intun bigat matlaeng, mapanak ijay kabisera. Agata nga kadagiti ka sa pulam, Ami. Sa amin, auntie. Inak tumakitagad ija ayan dananaan siyang. Inak tumulong at paraspas iti root iti talon da. Ay, saan Siya kunti makaamu iti ka sa pulam, ijay pagadalan. Agyaman ak unay, auntie. Lando, kanayon ko mga urayam ni Ami, ha?
Kat agkuyog kayo lata ko mga agawid. Numabalin ko ma, kat agkuyog kayo pa'y asumrat iti pagadalan. Oo, nanti. Ammo matan ti dandani na kaisagmakan na. Amkak ngamin nga ang mga numasalaw naman ng dagiti dakes at tao. May kuntulangin dagasan dito, yanti. Kalpasan na. Magna kami ti dalan na sa balik. Ha? Adayin suro ni Victor kanyak adalan. Nagtarong iji pagadalan. Kat ijay ti kanayon na pagnaan. Isu nga ita, takadwak ni Ami. Ijay kami na magna. Nasaya at karod. Sa nabali na medyo adayo ti pagna. Tinapatag. Agkuyog kami kani Ami. Agyaman na klaunay, lando. Ayaw ko sumampot ka dito yung mansyon na nagbalik ka. Monsignor. Kasi disigo na trabaho, Bart. Isumot lang kaya ramidam itilay Jai a Gregorio. Monsignor. Di ka kibaltang, Bart. Masapul anasaya at amin agaraw mo. Ken nadalos. Monsignor. Sigurado ngagbaligya. Patay tamanin, boss. Lima ka. Demonyo talaga nagiti amutan niya. Anya? Nakarkaro dan sa pahingam ni Satanas. Sumardeng kan. Dungag kayo ti baga. Boss. Kas iti sigod nga aramid ta. Dagiti taktikata. Ket masapol anasiglat ta. Wen, boss. Naglaka. Hindi na lamang kalbit iti gatilyo ti paltong ko. Saan mo alaeng-laengan? Anya ti amom, no adamot igam dayjay at tao. Sa bagay. Ala, saya atam ti panagmanihom tong an. Pardasan pa kitni, tapno daras ta makasangpat. Wen, boss. Magkagalan ka nga ta naman kalbit iti gatilyo ti paltong ko niya. Di kan sumanao. Sige, boss. Day tagit din panagmanihom ti asikaswem. Di kan sumanao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta nga tanday jay nga ubeng? Ay ket, nasaya at lata ah. Awan ti pagdanagam ken kwa na ijay. Sa bagay Apo nang! Apo macho! Ha? Anya ti pagsasaritaan nyo dito parangan nyo? Ay na! Ay! Si kamot gayam apok! Sak! Apay ka di? Ay na! Nagdakkel tinagbaliwam apok! Timar ka! Ha? Kat, kumusta kan gay apok? Ay, huwag nga agpay so ampok! Kumusta kan? Nasaya at lata apong! Da kayo ngay, kumusta kayon? Ay, kastoy lata Kasken ka, nasaya at mo't. Huwag gayam, mabit lang ha? Oh, atoy! Kwarta day tapong. Papaitid na Ma'am Carlota? Ha? Nagpakadak namin kadakwada, akayat kayo asarongkaran. Isungintid namat da ito kwarta. Para kano kada kayo? Ay na, agyaman ak nga ron no kasta apok. Hoy, lakay! Napauli magkamutad. Mela, ingkakit di mangisagana iti pagsasangwan tayo. At tatay lining takasabakan kamuti. Ingkairwaran takanan tayo. Na, matang matlatan ni Victor. Ay, uwan, bakit? Sige, tayo nakisagana at ipagsasangwan tayo. Sana nagbindot ni apong mo amatyo. Anang ipankan kay Jay Balay da Ma'am Carlota. Takas makita kan kay ta. Naragsak ka. Saan? Wala pong, dahi tatipod no. Naragsakat. Nagpaydo maragsak ti marikliknat. Sige, tayo na ko niti classroom ko. Ingkamitan ha? Uwan nando. Kalpasan ti klase tayo tangal daw. Aginuray ta dito'y punti kayo ha. Paggiditan tamangan.
Owen lanto. Aginuran ka dito yung tantangal daw. Ami, saan ka kadipay analpas ang nagrepaso? Saan pa, auntie? Kalpasan day ta. Maturog kanton, ha? Owen, auntie. O sige, panawan ka pa'y nga rod. Tapno di ka madisturbo. Maragsakan nak para kanya Ami. Talaga akayat naman ti makaadan. Awan ni Victor. Isuan ni Ami nga rod ti tulungak. Angam, nasaysayat ko man adan ni Victor. Ay, kailiw kumatanday dyan nga ubing. Napatagda kanya. Kaslaan ko idan. May babala at agos tinapasamak ka ni Gregorio. Siguro na tila ito pagiwarna. Awan ti may tudoan ang patay kan ko na tawan tinakakita. Pasensya kan, Gregorio. Kasta ti mapasamak kadagiti saan ngagtungpal. Iti pagayata. Saan ka kumaapuman na siya, ha? Laglagi pang. Maisagmak ka no kasta ti aramidang. Owen, auntie. Ti kanayon ko ngay baga. Iti ka nito ang makitam tay tao nga agpangpanggap ka iti daklas. Liklikam adagos. Ilam mangam. Owen, auntie. Ay, kanayon na kamadandanagan ka. Uray pa'y adda ka dya kataltalunan. Pampanunutan ka mabati dito'y. Ngamin, amangan no kalat nga umayda dito'y. Katanya pa'y ti aramidan dakan ka. Auntie. Isungagan anad ka kumakanayon. Kasta tiyar aramidak, auntie. Pada sumungad ang nakakabalyo. Agawang, ingka dita unag. Ha? Owen, auntie. Sa anak lakit ding agbitot. Dabat kantong anday ta. Anya nga ti aramidan da dito. Apay nga da kayo? Umayda ka sa rungkaran, Ella. Awan oras ko kada kayo, Bart. Mapanak ita ijay kataltalunan. Saan? Dito'y kalay. Kaya't ka kasarsarita. Anya? Mabalin ka di, nga isa ganaan na kami iti mainom. Well, sige. Agtugaw kayo pa'y laang dito'y paraangan. Tainak mangisagana iti inumin nyo. Dito'y kalaag sila. Saan ka arong rumar? Owen, auntie. Agtungpal ka iti ibagbagak. Tapno nasayaat ka. Owen, auntie. Diyak kaya't ang makita na kadagiti simmangbay dito'y. Maawadak, auntie. Adtoy, uminom kayo. Nalamis day ka. Kan mangan kayo mat iti tinapay. At yaman kami, Ella. Mayat. Naimas ti pagpalamis ngayon sa ganama. Nasayaat mat. Tamagustuhan nyo. Kumusta kan, Ella? Kumusta ti magbagakan ka idi? Aging ga iti di mo maisubli ni Victor kanya. Diyak kaya't ti paikalay sa ka. Awanan ni Victor. Imposible nga awanan. Sapulan nyo. Kat no ibagak, anatayan? Ano? Pinatayo. Ops, di ka agpabasol. Pinatayo ni Victor? Di kang sarita iti di mo nakita, Ella. Ayan nga rod ni Victor. Apay adiyo sapulan. Awan nga rod. Bart, no talaga nga ay ayatan nak. Sapulan ni Victor. Isublim kanyak. Ngamin, napatagan kanyak dayjay nga ubing. Damagak man kan ka, Ella. Napatagak ka di kan ka? Saan mo nga ibaliw ti saritaan, Bart? Ni Victor ti pagsarsaritaan ta. Awanan, Ella. Saan mon ang masapulan ni Victor? Anya ti kayat mo asawan. Pulos, adimin, masarakan. Boss, naglakamat gayam ang magundawayam ni Ella no kaya't mau.
Agmay-may sa gayam iti pagnanaidan na. Wan, tungan. Apay nga rin dati mong gunawayan. Tapno mapilitan na makikalay sa akin ka. Pampanunutak mo't day ta, tungan. Arami demon, boss. Gundawaya mon, tapno maikalay sam. Salbag ka mat. Ikalay sa? Awan mo't padi amang kasar kada kami. Adaya padi dito'y San Isidro? Oo, niya. Asawa aklatan di mangayap kayo iti padi amang kalay sa kada kayaw. Kay mangayap iti syudad. Ado ti padi jay. Uray anya ditan. Tinaskan. Maasawa ni Ella. Kaya't ko adi kumamot poder ta ti ayan ni Rina nga anak ka. Panagpunom ka di ikat kayat na. Apay kit din asan? Adayo kay kayat na di Amerika. Gaputa may mayat ti biyag na ijay. Panawan mat siguro tapno agnaudan kada ti anak ta. Bayam ngay sa ti mangedeng iti day tapanag. Dakulan ti anak mo. Balasitagan. Adan panunot na dayjay. Nagalas tumot ti ugali ti kapsat mo. Tagikuan na matan ti anak ko. Kinunak ma nasaysaya at ti biyag na ijay. Ken isulang ti makay kedeng. No kayat nati umay ditoy. Wano agtali na eden ija Amerika. At iti kwartam ami, balon mo dayta. Ni? Nagadumatan daytoy ante? Para kan ka dayta. Aramatem. Igatang mo iti kasapulam iti panagadal mo. Kan, igatang mo matan iti kanam. Jak kayat amabisinan ka iti dalan. Ay, agyaman nak ante. No awan makmakan ni Lando, ibingayam matan ha? Kaasimat. Wan ante. Nilando? Saan amaaw-awalan dayja iti makmakan ante? Adalat tabalon na analing ta akamuti wenno sabat. Kasta ka di? Wan ante. Isu adagit iti balon ko, iduldulin ko. Or nungak ngamin ik-ikanak ni Lando iti balon na. Nasingpet kayo. Agpapada kayo kada Victor nasingpet. Nanakman kayo atalo. Isuasapay ko ma tamatun uyo ti arapaapyo iti biyag. Kumusta ti panagadan mo, Victor? Nasayahat mat, ma'am. Amangan mat no kurang ititig ko abalon mo. Ipagamlaan. Sobra-sobra, ma'am. Kaya't kung amin amagatang mo amin akasapulang para iti panagadan mo. Agyaman nak, ma'am. Naimbag kayo unay. Juan, kas iti nakon-nakon. Naimbagak ka dagiti agkasapulan iti tulong akaskan ka. Ma'am? Huwag ka. Anya ti kayat mo akurso, apaman ang makagraduar ka iti high school. Ma'am? Ibagamlaan ti kayat mo, ta iso ti adalam to. Soldado, ma'am. Kaya't ko ti agbalin a soldado. Kasta ka di. Awan palikot-iko. Nulakit di ta nasaldat ka nga agad. Inakon, Marina. Si Marong karaklaan ito'y tanong mo. Naruutan na itanong mo. Ngamjak mabalinti ang bayag. Kaputagur uray da Elizabeth kan tatam adalmas. Imay ko na dinalusan ti kalapaw me. Intun maminsan to, di pa nang ruot ko ikitanong mo. Sino ti? Nana Sena? Nana? Si Kagayam, Ina. Nagranata dito'y tanam ni Marina. Kumusta ni Elizabeth? Ina, nasaya at nagtabalasan ko. Da kayo, Nana. Kumusta kayo? Kas itisigod marigatan kami itibihan. Awan anyaman na. Kaputad damat ni Elizabeth amang patpatibkar kada kami kinitatam adalmas. Mabit lang, Nana. Atoy. Awatin nyo daytoy akwarta, Nana. Makatulong daytoy kada kayo. Di kay agbabain, Nana. Sige,
Awatan niyo kit din. Tanaira namat nga daing bulsak. Agyaman ak nga ron palasan ko. Sa dino tinapanan ni Sir Rodrigo, ma'am? At dala asikaswan na may papan iti negosyo na. Nasang palimuat. Barbangon pa ila iterong pa. Ay? Oh, anya, mabisig ka? Inka mga nana. Nakasaganan timakan iti kusin. Iminumak mo ito ni Tigatas itay, ma'am. Isu madamdaman tulangan ang mga anak. Victor, naragsak ka ka din naglaro dito eh. Uwan, ma'am. Nakaragragsa ka. Nasaya at ngarod no kastahi. Subadak tiki na imbagyo kanyak, ma'am. Agserbiak iti husto ka na kayo. Anya? Ay tala ka na yung disag ka ibagang. Rumbang lang agserbiak kas babaunan nyo, ma'am. Ngamin, didak kapkapin ano? Ngam nasaya ati pa nagpuspuso yo. Day tala ka na yung di ibagbagam. Agdarusak di pagnanaudan mi kan ni Auntie Ella. Kalpasan na. Maglaba ak magdan. Ha? Ada ak tuk-tuk-tuk. No nilando. Inawagan na ko man tinagan ko. Katnaw ni mat Auntie Ella. Ilugat na ko malatan tiri daw. Asino nga taday ta? Ang mga lukatrabahuan ni Auntie Ella nga imbaon na. Inak man ilukat. Asino ti... Ha? Ami? Ha? Victor! Sika ka di? Wan, siya. Paunaganak. Oh my God! Umanag ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman nagtatakan. Ngam, Victor, apay akas na tilangam. Pisang-pisang ti kabos mo. Sagat nakatungtong riktaropam. Nakakalubong ka iti silag. Anya tinapasamakan ka. Wagas ko na ito'y. Tapnaawan makailasin kanyak. Awan tirumbang ang makailasin kanyak dito'y. Ha? Apay? Anya tinapasamakan ka. Salaysayat kan kami. Ngam di mo sarsaritaan iti sabali. Nas na nagbayad agiti tapis sa tao. Bayadan dati kasta nga inaramitakan ka. Sobran, Victor. Sobran. Di daman lanasyan kan ka. Kasta uni aliday ko. Ididida kan masarakan. Impagarot ko na nataykan. Ami? Sana ka nagaturturo ka mang pampanunagkan ka. Idiinsartang timang sapulkan ka. Saan kami nagsartang kanilando? No sa tinuladitan tinaturturong mi anang sapsapulkan ka, Victor. Ngamawan ka amasarakan mi. Iso ako namin nunataykan. Ami? Kat ang yaman ang kasi bibiyag kagayam. Kailiw kan, Ami? Oray siya, Victor. Kailiw ka man. Oh, Victor. Husto nami, di ka nagsangit. Si Bibiaga. Kat addaak ita itinasaya at akasasaad. Andela, lain magtatakan. Oh my God, darasam. Ha? Kasla naragsak ka. Oh my God. Asin. Ha? Victor! Ante Ella! Ay na, Victor, ang yamanak na si bibiyag ka. Kunak no dakas tinapasamag ka ni kan. Si Bibiaga, Ante. Ang yamanak iti Diyos. Kailiw na kamat nilando, Victor. Addan to gundaway ngagsubliak. Sarong karak tumat nilando agayam ta. Kaano ti isa sarong karman to manan?
Jak may baga ami. Di kagdanag. Agkita tan tumanen. Agor orayak lagta. Or-orayin ka. Saya atam ti panagadal mo ha. Kat saya atak mo ti panagadal ko. Wen, aramidan ka dayta. Para itinasaya at to ang masakbayan ta. Agan anat ka kanayo nami. Pagyamanak met, tada ni Auntie Ella nga iso timang tultulong kan ka. Tawan mo't gaya man ni nanang mo. Wen nga ron, nasaya at tao ni Auntie Ella. Urayak a medyo sumitngat. Taison to ti papanaw ko. Victor, Laglagi pa mami. Saan ka malipatan? oray siyak. Saan ka mat amalipatan? Agor orayak iti panagsublim. Sumitngatan. Nagpakada ako ng Tiela. Ami, Victor, Itulog kan. saan nanti? Ngamin, iti dalam nga insuro idi ni Mang Ignas ti pagnaat. Sana ka magnaiti kang runana kalsada. Ha? Awan ti dakas ang mapasama kanyak anti. Kan may sa, awan ti makalasin kanyak, iti kastoy alangak. Aganad ka, Victor. agan-anad ka, Victor. Wen, agan anadak ami. Sige, agpakada ako. Saan ka kadipay ang maturong? Wah, ante. Ni Victor, ti pampanunutam? Madanaga na kanti. Agmemay sa amak magna. Amang nga naman kasalaw itidaka sa tao. Kat maisag ma. Masirib ni Victor, Ami. Agtalag ka, iti kabaulan na. Ante. Ala, umay kan. Maturog kan. Sumrag ka pa iti pagadalan nyo inton bigat. Uwan, ante. Lukas ta! Si Bibiyag ni Victor! Si Bibiyag! Uwan, landon. Nagsahur mo ten! Apay adinak sinarong karan! Adlanto ka nun sa bali agundaway. Ang ngamit ten! Oh, kat, kumusta ita ni Victor? Saan na ni baga, nung sa din ti pagnana edan na. Basta ti kuna na. At da iti nasaya at akasasaan. Apay, anya ka na tinapasamak kan ko na. Saan na niya imbaga kanya? Anya? Orlando. Di na imbaga kanya. Kuna ni Victor, adyak ka no sa saritaan iti sa Ay, bali. anya mo tanda dya gayam ta? Anya nga tama tinaknakan na. Tapay apin manaw. Saan na balin? Tinaskan, si Bibiang. Kat kuna na nga adday tinasaya at akasasaan. Kaya kumot asarong karanti kapsat ni Elizabeth lakay. Kita agmano anya tinagpaliwan day nga aputa. Mapankalata taman nakaawat mo't ni Mrs. Tobias. Kunana ide anawayata amang sarungkar iti aputa. Sarong karak man nga rod lakay. Kailing kumot kanday nga ube. Nakadanod ako iti balay na Mrs. Tobias. Apo! 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 Awalan ka yung balay kita na no! Hila ko naman na balay! Ha? Kaya na pandarin yung syudad! Anta nagatangay yung balay ito! Anya? Aya? Piawanan ang arod. Yakon masarong karantay apo. Awanan. Awanan lakay. Awanan na Mrs. Tobias ito'y nagpasyudadan. Ilakudan ti balayda. Kat ijay dan syudad na agnan. Anya nga rod ngay. Sa bagay, nasaya at daan ang ampun iti aputa. Isungawan matkit iti pagdanaga. Wen bakit awan ti rumba nga pagdanagan ta. Sapay ko mga rod, na nasaya at to ti masakbayan ti aputa. Kada Mrs. Tobias lakay. Naisip pa akong dagiti kawas ni Victor.
Ngam, apay ajak makita tay iduldulin na aladawan day dinanang na. Inala na nga ta? Nalabi ta kasta? Napatagkan ko na day chay. Ta isula ang ti pakalaglagipan na iti day di inana. Kaasimat. Agpadadakan ni ami nga ulila. Sa bagay, adda ang mga ipatagkadakwada. Nilaunay ami. Katnimot Victor, nasaya at ti kasasaad na kanun iti pagnanaudan na ita. Naganog kasi mga adit ibantay, Victor. Sana bali, nakadanon tayo dito itapaw, ma'am. Mabang-ara na, kapoy di presko nga angin. Nagpintas at talaga ti aglawlaw, ma'am. Nagaduti kay kayo. Wan, iho. Sakit kadagiti kayo, at apay nagtubo nga orkidya. Kat nagpipintas dagiti sabong da. Maris Verde ti aglawlaw, ma'am. Among Victor, naisumak nga agpaspasyar. Aday tay magmagna, akas ko maita. Yung idi bumagratakon, awanan. Jakon kabaala. Kabalan niyo pa'y, ma'am. Kinabalan niyong tubay ti simbang at dito'y bantay. Tapotata ka kadwa. Ma'am? Among Victor, pagyamanak tataka. Ngamin, awan anak mi kini Rodrigo. Iso asikan, tikasla anak mi ina. Ha? Saan kan nga agkagkag? Ala? Oh my God. Mangalata kada diti orkidya. Wan, ma'am. Kabalak ti umuli ti kayo. Yalaan kayo ti orkidya. Kumusta ti dagati gayem mo, ani Gregorio? Ron pa yung mabalin na garawan tayo dyan. Kanapit pa'y anatay ni Gregorio. Kasanon, nuadda kumontra akamang ti pamilyana. Adamot kasuratan na pinilmaan na. Ngayon lako na tinagana kanya. Amok day jay adiso, Simon. Gaputayin surot nak iti naminsan, iti balay ti gayem mo, ani Gregorio. Di munda kamatan pa'y agayem ko. Apay, malyaw ka, ama kang nag-itinagan na? Gaputa gayem mo, ngam Sumartangkan! Kaano ti apit, Ella? Mabalinan ti agapit, senyor. Apitan tayon dagiti pagay. Kasta? O sige, makamu kayo nga rodan. Basta tinapatag, kita nyo tayo panakabinga ti asyenda. Wen, senyor. Naisurumatan, nagiti rombang arami, Ella. Wen, senyor. Hala, sikan ti makamu itinayta. Nasaya at mat no maapitan dagiti pagay. Apag iso? Anya ti katawa mga pag-iso. Madaman ti proseso dagiti inapit mi nga espesyal amula. Apag iso? Maigiddan tumat ama ilako. Anya? Amok ti aramidak Simona. Pagkwartaan ti pampanunuta. Sige, makamu ka. Di kay agbunto-buntog. Tainton mailako dagita nga espesyal ang mula. Datayo matlang ti may ranod. Kastoy latan, ti trabaho tayo, boss. Ti agmula iti espesyal ang mula. Ti agapit. Kaya doon niya pa ditangay paramid dagiti amo tayo kada tayaw. Apay tuan. Abdarik lamon. Awan, boss. Apay nga rod. Akas tati bagbagam. Di mo kit di kayat. Tagor nung kay ti kwarta. Awan mo't naurnong ko. Rawat ka ngamin. Rawat ka iti amin na banag. Babae. Ara. Kanuan niya pa'y dita. Sika nga boss. Nita. Anya ti katawan.
Aglay nga sumaw. Ang tapat-padak to pa'y matlang. Mangin insulto ka dito man. Saan, boss? Sige, agtrabaho ka kitin. Ipagango tayo anay bagdag ito eh. Ha? Ano tayo dyan? Ha? Ada magpayag. Helikopter! Ano? Aglaman tayo! Apay nga taday taa helikopter. Boss! Ang yati wan-wanawanan na. Dayayan, Boss. umat adayon. Amangan met no addan makamu asabay iti da iti plantasyon ni Doña Anita. Ket nagipulong da iti otoridad. Dayay, awanan ti mangeg nga unit helikopter. Nakadayo siguron. Kakatwa! Ituloy tayo, ti aramidan tayo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbiitan ti trabaho yo? Wan madam, ipagango milangan. Kalpasan na, maramid ton a bricks. Nasaya. Aday baga kada kayo, madam. Ngamin, bayat ti panagabit mi. Adda nagampayag a helikopter. Diyan ka mo, noan niya ti wan-wanawanan ti nakalugan. Anya? Apagbiit matlagit di, madam. Sala nagbayag. Ken, sana di manon iti batog ti plantasyon. Oray pay. Agsipot kayo anay bag. Agalirto kayo. Anya ti ammo tayo. Amangan no kabusor ko dayjay. Natagsapsapol lang iti ebidensya. Madam. Nalamang dayjay adiso. Awan ti basta makapan ijay at tao. Gaputa adayo. No awan kabalyum. Saan ka basta makadanon? Pudno dayta, madam. Ala. Agawaan nyo ti mangi proseso iti espesyal la mula, Bart. Kwarta adakkel ti ipaay na kada tayo. Wan, madam. Maraksakan at senyor. Panag-aapit din. Unela. Dakalagit diti mapastrek tayo. Lakit di senyor. Masker nga lista mamin no mano asa ko nga erekti maur no ngela. Wen senyor. Amok daytan. Ngamin, kabayatan ti panagbakasyon nyo idi Amerika. Ket dito'y asyenda ti nagnaudak. Insurunak ni Mang Ignas. Amin a panaglista, panagkwenta, kan amin a trabaho dito'y insurunak, senyor. Nga uray pa'y ammo kon dagiti trabaho iti kataltalunan. Kasta. Wen senyor. Ada kayo no maitalak yu kanya. Ang nasaan? Awan anyaman na, senyor. Agtalakakan kaila. Sipot pa'y nagpay kakada kami kas babawnan. Awan timpakita mabadi. Tapno may kat ti panagtalakakan ka. Dua kayo idi pagtatalkak. Dua kayo ken ni Marina. Ha? Nalagip yun ni Marina, senyor? Sayang. No di da ko mapinatay. Tangiwat mo ila. Ha? Ay, sorry, senyor. Iyak matan nalapdan tingiwat kong agsaong. Alah, bagamon nagiti trabahador ta isardeng dapat ti panaggapas da. Pangaldaw. Hoy! Da kayo dita nakatugaw! Itay kayo pa ang nakatugaw dita! Kit-kitaan nyo dagiti kakadwa yung agtrap-trabaho da? Ngam agtugtugaw kayo kit din? Agin inada kami laang ela. Anyang agin ina na? May sa orasyon samot dita nakatugaw. Gapo ka ditawan ni senyor? Iso akas ka kayo? Wilay! Trabaho kami, ma'am! Naa? Ay, una yan dagito'y atak tao. Nangato ka launa yan! Amom nana, nabayagan ang mapalpaliiw ka. Kastamot kan kadagiti kakaduwam ang nakatugaw latan. Sagot ka! Sagot kayo!
Anya asa daw? Trabaho kami ba? Ay, tsak man lang tutupanan. Amangan no dumakkalpay kat agbalinan ariri. Auntie, ako minum kayo itigatas. Agyaman na kami. Auntie, madlaw na bambanmag kayo Awan anyaman na daytoy ami. Ala, panawan nakpay dito'y salas. Ingkakat maturugan, wan? Wan, auntie. Sige. Talaga na banugak. Awan anyaman na daytoy. Agtrabaho tapno matulungak ni ami. Sana bali ni Victor. Kaputa na saya at ti pamilya. Dalmas lakay. Ingkatanak ni Elizabeth iti kawas na. Kita man numayat madlaan. Atoy, upat na gito'y abistida. Naa, nagdadakkel mo bakay. Kasano nga maisuot na dagita? Isuot nanto inton agadal. Manulaangan atawan agis ko'y lanton. Nagbiit ti panaglabas ti tawan, Dalmas. Saan ang mapupuutan ti panaglabas na, lakay? Kita ni Victor Rodrigo, nagagat nga uping. Agsibsibog manan kadagiti orkidya iti hardin. Owen, Carlota. Nagagat? Nanakman pa Kanayon na nga ibaga kanyak at tumulong kanulaangan iti rancho. Anya ti makunam. Ado ti trabahador jay. Saanan anaskan niyag trabaho. Kayat na kano ti manggad. Kayat na ti agurno para iti masakbayan na. Imbagak matkan kwa na saanan anaskan niyag trabaho pa'y. Umdasan, ti maitulong na diti balay. Kas kumay ti dahita pa nagsibog iti mulmula dita hardin. Awan anyaman na kan ka nga agnaadlatan dito. Si kamot lang tinagkuna akaasi, Carlota. Ama siyan kagankwana, gaputa ulilan. Awanan naganak na. Pudno dayta, Rodrigo. Carlota, awan mat anak ta. Di ba'y amtag yan dito? Pagkadalan ta, ipaay ta gankwana ti kayak na para di patay. Kumusta ti panagatal mo, Victor? Nasayat met, Sir Rodrigo. Medyo narigat ti daddo maa subject ko. Agripaso ka akanayon. Tapno saan ka marigatan? Wen, sir. Adda ka di pa'y kwartam? Adda pa'y, sir. Umdas pa'y lang ti kwartak ngayon tedyo. No kasapulam ti kwarta para iti igatang mo iti masapul mo iti pagkadalan nyo. Ibagam lahing kanyak. Wen, sir. Kan di kagbabain, barok. Iruwam mo ti bagim ditoy. Gamin, imbilang dakan kaspod no akamang ti pamilyami. Sir? Agadal ka na yung bag, Victor. Pagadalan da ka. Itay pailaeng ni Victor dita parahangan, Carlota. Rabiin saan ka di pa'y ngamunag? Yakmanam mo iti dayta nga uping. Kaslata parikot na. Malaing ka man kiti kasarita. Anya nga tati pampanunutan na? Isu nga rod ngayong kakasarita. Ala, inkanta inak ija kusina. Inak mangisagana iti gatas aparakan ko. Itay dagapay nga palpaliiwan, Victor. Anya ti pampanunutan di ti paraangan? Di ka kadipay sumrag? Nalamugan di tiruar. Sir? Kunakmat ano adda parikot mo? Kat di ka bumdeng amang ipaga. Mababainak namin kada kayo, sir. Saan da kakapkapin ano? Ngam na imbag kayo unay kanyak. Anya? Unay kan aya, Victor. Imbagakmatan kan ka nga imbilang dakan akas pud no akamang ti pamilyami. Agyamanak, sir. Maragsakan lakid din ni apong ko akulas. Gapo iti daytoy.
Adda kayo ang mga ipatpatag kanyak. Anya? No kumata si bibiyag ti inak. Naragsak kumamot ita. Kasta ka di. Apay, talaga ka di abim mo sa imat ti inam? Wen sir, nabayagan na pimusay. Idi maladagak pa'y lang. Kat niya apong ko akulas din ang padakkel kanyak. Kasta ka di. Kat ti amam, ayan na. Pimusay ka di mat? Jak amo sir, awan na bangunak nga ama. Awan tinasasaw kanyak day di apong kulas may papanuti amak. Kasta kayam. Sir Rodrigo, naragsakak dito'y poderyo. Oray siya, Victor. Naragsakak mo, gaputadda ka. Naragsak kami nga agasawa. At titigatas mo, Victor. Uminom ka itigatas, sakbay ang maturog ka. Nagtaktak kayo pa'y, ma'am. Alakit din, uminom ka itigatas. Para itisalunat mo dayta. Sige, panawan ka pa'y dito silad mo, ha? Agyaman ma'am. Kalpasan ti pa nagrepasom, maturog ka matan. Wen, ma'am. Makunak pa'y langan nagasatak. Gaputa adda Ma'am Carlota kan Sir Rodrigo amang ipatpatag kanyak. Isong aramidak matiyami nakabalak nga gadal. Iti kasta, makapagsubadak to kadakwada. Tunggal may sa kada kayo, kat naawat nan titangdan na. Bueno, ti para kan kwa na. Sino pa iti saan anay tagtibingay na? Awan ti agtagari. Kaya't nasawan, na itad amin tibingay tayo. Kitaan nyo ti sobreyo. Makita yu dita a sobra tinaawat yo. Kaya tasawan na ita nga at bonus ti tunggal may sakada tayo. Ay, agyaman kami, ila! Ni senyor ti pagyamanan nyo. Tasipod pa'y, nulakit dita sayaatan nyo ti agtrabaho, kat napintas ti apit, kan ado ti maapit, talaga nga ikan na kayo iti bonus. Agyaman kami, kini senyor. Idanon mong tunay sa ila. Idanon Wen! ka nagyaman may. Di ka agdanag, idanon konto. Kat ti makunak, agtultuloy ko mati kinapudno kan kinagagat tayo nga trabaho. Iti kasta, kanayon nga da bonus tayo. Wala! Kwarta manan, Simon. Dakkel tinaipaima kanyak a kwarta. Na-dispose mi amin dagiti marijuana bricks. Kasta. Ado manan ti kwarta. Manay na yunan ti kinabaknang ko. Adaya kinabaknang mo. Idin tatamap-mapan amin iti sugal. Ado ita, Simon. Ado. Di ka sugal-sugalan ita. Agidulin ka kumamata. Katsika, pangit ipanam iti kwartam. Tikunap ka di katawan urnong ko. Dakilan ti urnong ko anita. Ato ti kwartak iti bangko. Itinal daw asumsumrek a kwarta iti rancho. Imposible. Ajak makaurnong iti dakil. Ha? Agmulagat ka na kang agitin baga. Amok ti aginot. Amok ipanak iti kwarta. Sa anak akasken ka anapetlan asugadora. Anya? Saan ka kadiamas daw? Ajak pakibibiyangan ti kwarta mamasapsak ulam iti plantasyon mo. Ha? Pukwam lang. Tado ti kwarta. Ado ti kinabaknang ko. Katsi ka, no di ka aginot, maipos ti kwartam. Agpalin kanton ang nakakasi. Nalaing kagaya magkabalyo, Victor. Jack lain pagarot. Pudno gayam tikunan ni Carlota. Wen, sir! At turong tayo ti tapaw di bantay o kija.
Well, sir! Ya! Ha! Ya! Ha! Namin anumitan ngayon may kami dito'y tapaw na ito'y abantay, sir. Agkabkabalyo kami kini Ma'am Carlota. No daduma, sangatan min. Ehersisyo ka no. Pagayat na talaga ti umay dito eh. Hindi ka pigpigsahan mi pay. Wenno kaupubingan mi. Talaga akanayon ti umay mi dito eh. Daytoy abantay ket inawagan mi iti bantay or kitya. Wen, sir. Kasta ti ko na ni Ma'am Carlota anagan to'y bantay. Inawagan mi daytoy iti bantay or kitya. Gaputa adok ti or kitya ditoy. Sir. Maisabalik man ti saritaan. Mabalin ka di tagdamag. Anya dayta, Victor? Apay nga awan anak yu kini Ma'am Carlota. Dayta nga rod ti gapuna. Nagloko akidi. Nagbabaya. Ngam iti agangay. Nagbalbaliwag meten. Kaputa makonsensya ak, Victor. Adda iti nagbalin ababaw ng mi. Napintas ababay. Nakayawan nagkankwana. Ket naaddaan kami iti relasyon. Inayat ko idi ni Maria Elena. Ket inayat nakmat. Maria Elena? Agkanagnagan da iti day dinanang ko Maria Elena? Pinaganday dinanang mo? Wen, sir. Kasta kayam? Ket ayan itaday nga inayat yo, sir. Diyakan mo. Saanan ang nagpagpakita kanya? Iso diyak matan sinapol. Na siguro makonkonsensya matan akas kanya. Ha? Inayat ko mat. Ngam, saan ko na sinapol? Binayakon, alipatan min titunggal maysa. Sir? Inpamaysa ko ni Carlota ngay naya. Awan ti makunakin ko na baro. Nasimpet, kan man nakaawat. Naging gaita, saan pa'y nagbaliw ti ugali na. Sir? Day talaeng ta sa anak ana ipaayan ni ganak. Nupay kasta. Naawat ko dayta. Nasimpet ni Ma'am Carlota, sir. Ket amom ka day. Naragsak kami ngagpadpada ididimteng ka. Ha? Un Victor, naragsak kami ngagpadpada ididimteng ka. Ho! 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 Ups. Talaga nalaing ka ngagkabalyo, Victor. Bilib akon kan ka. Wen, sir. Gapata ka na yun kayo di nga dalan, sir. Kasta ka di. Mala, ipan mo nga ruten dagiti kabalyo tayo iti kwadra. Wen, sir. Kalamiis kayo, Pai. Naplapanan nyo ka di. Apay adi kay nagpakadaan niya. Adda ka iti siled. Kat jakayat amasinga ka. Isuar remor kami latan ni Victor. Napan kami di bantay orkidya, ma'am. Oo, apay adi dak insurod. Jak amo kayat mo gayam ti sumurot. Mala, inton maminsan talo tayo asumang at ijay. Sige, kayat ko day taasing-asing mo, Rodrigo. Ala, agpalamiis kayo, Pai. Siyak ang mismo tinangisagana iti day na. Ala, agpalamiis kayo, Pai. Agregat ti project ko, Ami. Ag-drawing iti mapa. Apay ang narigat ako nang naglakaan. Magrigat. Jacqueline nga tag-drawing. Nang ronat at mapa. Jakon agi-submit. Kasano daytan? Kasano na ang tigradom no kasta? Bayaan mo na. Saan ama balin Bayam, tulungan ka. Dayta ti paglainga. Ti ag-drawing. Talaga? Tulungan na kami? Uy! Sige, pumayag to di asyenda. Tagpa-drawing akan ka.
tangdanan kalangan. Anya? Manot ti kayat mo tangdan? Doa na ling ta kamuto? Doa na ling ta asaba? Uno naloob amangga? Unay daytan? Ita makita ka nagkatawa kay tikas ta ami ha? Ad-ada, pumintas ka, no kasta nakaisam ka. Anya? Kasta kumakanayon na, nakaisam ka. Si Kamat. Mana, mapankan iti classroom mo. Tainak matan iti classroom ko. O madanin ti time. Sige, kahit aginuray tamanan dito inton panag-aawid. Nagbiit ti panaglabas ti panawan ami. Manulangan abulan kat agbakasyon kayon. Wan, auntie. Katam mo yo. Nagnangato dagiti grado. Wen, amok dayta. Ta makitkitak mati card mo. Ay, auntie. Oh, abi akala at alim ni dayta. Agtuloy ak ka di iti panagadal ko. Wen Apay kit din asaan. Agtrab-trabaho ak para kan kaami. Auntie. Iso nga agsingsingpat ka, wen. Igawid mo ti panagadal mo. Auntie. Oh, apay nga agsangit ka. Maragsakan ak ngamin, auntie. Gaputa na imbag ka kanyan. Di nagkapkabak yan. Di nakbaybayan. Saan kamot ngamin amabalin abaybayan ami? Nangruna kat amok nga agmay maysakan ito'y apyag. Kan maysa, napatagkan kanyak. Gaputa na singkot ka nga ubing. Auntie. Kayat ko amaragpat mo ti arapaap mo ami. Ti agbalin ka a maestra. Auntie? Saan ka di aday tati kayat mo apagbalinan? Owan, auntie. Ti agbalin amay sa maestra. Ragpatem nga ruday ta nga arapaap mo ami. Agtinulong ta tapno maragpat mo. Kumusta ti pagnam itangal daw? Panagkunak at nagbaligi kanita. Kasano ama kunam dayta? Agbaligi kanita. Agam sakbay na. Nasken nga garamid akpay iti kinaimbag iti padak katao. Anya. Anya ti pagkatawam. Kinaimbag? Anya kinaimbag ti aramidem aber? Adi kan agpatay? Wano mang samsam iti dagati tattao? Ha? Simon? Sumardeng kan. Gambala. No anya manday ta planom. Sige. Sumuporta. Tabarang iti day tangaramidam. Ad dapay abumaknan ka. Umadanin ti panagkakampanya, Carlota. Maudi mat na panagtakam ti mayor tayo iti daytoy nga ili. Awan ti makunak iti panagtakam na. Nasingpat ti mayor. Sino nga tanto ti sumukat kinkwana? Wan nga rod. Ado ti agko na. Apadasik kano ti tumapog iti politika. Awan mo't parikot iti dayta, Rodrigo. Padasam lataan. Nasanan. Awan esem ko iti politika. Anya? No kayat mo, si kalangan. Ta suportaran ka. Anya? Ad-adan kanyak, Rodrigo. Yak kayat asarkan ti politika. Ma'am Carlota, Sir Rodrigo, umandanin ti managgraduar ko iti high school. Maragsakan at iti dayta, Victor. Victor, talaga ka di akayat mo ti agbali na soldado? Uwan ko ma, sir? Awan parikot iti dayta. Oh, numabalin. Yak kayat, Victor. Apay no sa balilaangan ti at-adam. Asaan a soldado? Ha? Bayamlat ta, Carlota. Anya nga rod no iso ti kayat na? No soldado ti adalan na. Mayadayo kadata, Rodrigo. Anya kuma? Bayamlat ta aragpaten na ti kalkalikaguman na. Carlota,
Suportaran ta ni Victor iti kayat na pagbalinan. Mabalin, jak kayat. Ngam, awan mabalin ko no talaga aday tati kayat na apagbalinan. Anya di masapol yo? Wow! Nakitak matlangan tinabayagan na kayat ko ang makita, boss. Ay, nood adapin mintas ita. Karisabong, ayan ni Ella. Atay jay, kamanggaan. Onya, sumurot ka kanya, tungan. Makan tayo, kamanggaan. Bas. Sigalatan. Ala, mapan kan. Ket agbati ak, boss. Agsabungan, dagiti mangga. Sapay ko ma, tawan ti dumteng abagyo. Tap nagtultuloy ti panagsabong dagiti mangga. Ha? Bart? Anya ti kaadam ditoy? Kuno ni aming adda ka dito'y kamanggaan. Iso asinurot ka. Pinanawak datungan kan ami iti pagbigyanan nyo. Anya? Saan? Ella! Papanamon! Agsubli ka! Awanan ba yung atungan? Impidag na ni Ami itigidin. Katpilitig na nga ka. Magpidot ang iti bato. Daytoy. Hoy! Ibatang niya Ami! Rapist! Ami! Nagbukol ti ulok ang binatong salbaga. Awanan ka iti bain! Di ka pa rin makimat! Ano tinapasama, di ba? Bart! Ayabangan dito ka doon ay rapist! Kat pumanaw kayon! Anay ka, boss? Nagbukol ti ulok. Anay. Pumanaw kayon! Kat saan kayon nagpakpakita kay dito ay! Di ka tawa, boss. Kasi matday ta ulong tungan. No sana matupakan iti bato. Barsakan na iti bato. Naimbag, ta sana makutog ta utak mo. Ciao, anak may might, boss. Makapasurun ka, might. Ya! Masurunan. Kat pinanawan ako. Saan ko napalapsin na ito, Naskin apalsek na dyan nga ila. Naskin apatayag, aramidag. Anya? Patayam? Naglastog na dyan, babae. Nasla ka na yun, wada pagkarkarit na. Anya? Amin na makabasol kanya, papatayag. Kat nakabasol na dyan, babae. Patayam kasta ka di? Namay ka nakitagundaway, talaga apatayag, boss. Di ka agdardara sudos tungan. No aramidam ti kasta. Panagmat, apaka ikatam dito yung mansyon. Salbagkit de. Nagkunang amin kan ka, apag aramidam dahi dya karisabong iti mismo at teritoryo da. Awan ngamin among tungan. Nukat nakakita ka ni ti babaya kayat mo aramasen. Mapukawan tilimbong ti panunot mo. Salbag ka. Wah. Tungan, palagipan ka mat. Iti ka nito at dagas ti mapasama kini Ella. Siya, ti makalaban mo. Ito tinapasama, madam. Masakit tinagam daw. May sala nga babae, kinabalan na. Nagbukol ti ulok, kapuitin pa ng bato na kanya. Madam. Kapoy ka nga mintungan. Amay, paabak ka iti may salaang ababay. Di pa'y lang amin iso tiramasam. Uray ni Ella, iraman mo matan aramasan. Madam. Abay,
Di mo kaya agundawayan ni Ella? Ison tiramasam tungkan. Balsam. Madam. Kay kayat ko pa'y di nga iso ti gundawayam. Iti kasta. Sumardangan iti kinatangsik na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ami, saan ka nga umat-adayo Agyan ka lang iti asidag tapno makita ka. Oy, auntie. Tumulong ak lang ka dagiti agirot iti kanatengan. O sige, basta di ka umat-adayo. Oy, auntie. Kat no mabisin ka, ibagamlat ta kanyak. Takuyugan ka amapan iti nangidiswanta iti balon ta. Oy, auntie. Jaklakit di kayat ang maulit pa'y kinapasamak amin. Maawatan na ko ma. Wan auntie, maawatak. Kat agyamanak iti panangyali ka kam kanya. Lanto, adda ka matgayam. Nagururay ka kadi? Uwan, auntie. Injak namin amuno sa dino ti pang biro ka kada kayo. Uno pang surota. Isuan naguriak latan. Ala, mabit lang talo kataktiri daw. Di tatayo unag nagsasarita. Panawan kayo pa dito, ha? Inak mangisagana itinuman tayo. Syakon, auntie. Agi na na kayon. Syakon. Agsarsarita kayo pa'y kanilando. O sige. Amom kanilando. Dandaninak manan rin amos dayjay aripis. Anya? Naimbag, tadimtang ni Auntie Ella. Kat binatunat ti ulo dayjay alalaki. Kasta ka di? Iso asaanin ang kayat ni Auntie Ella nga agbat-bati ak dito'y naadni. Isurot na kun iti kataltalunan. No kasta nga awan sarap ko iti pagadalan. Takas na talaga. Kagurak ida. Balsat ida. Lando. Pinagpudnok ni nanang ko kami. Ang hindi na kaya't ngay bagat ikinapod na. Yung pinilit ko. Anya kinapod na dita? Adag iti pasurot ni Senyor Simon tinang patay iti day di tatang ko. Anya? Iso akagurak ida. Kat balsat to ida. Murot kayo itakanagbag. Papanan tayo, senyor. Agitad tayo ti pagsayaatan kadagiti tattao. Ha? Pagsayaatan ko nayo, senyor. Nagpasyar tayo kadagiti bumarangay. Unaan tayo ti barangay nga sidag ti barangay tayo. Barangay Buena Vista. Wan, senyor. Ala, hingkay baga kadagiti kakaduan ta sumurot kayo amin kanyak. Adu ngamin dagiti bagkatan nyo ama iwaras kadagiti tattao. Wakiwaras iti pagsayatan, boss. Ha? Kasano nga mapasamag dahi ta? Ang mga nagtagtagay na flag ni senyor. Sumardeng kan, tongan. Ala, bagamon dagiti kakadwa. Ta sumuro tayo kini senyor. Agawam! Sakbay ti rorwar tayo, aramidin tayo pay daytoy. Makita tayo kadida kita anak karton. Wan, senyor. Kinatang ko na kita ay kabisera. Sardinas kada noodles. Apa na kita, senyor? Apa na kita? At amutan supot dita. Isupot yun na kita sardinas ken noodles. Bingay-bingayin nyo. Iso timaitan kada kiti tao. Wan, senyor. Hoy, anya tikat katawan. Awan, boss. Awan. Ay, sorry, boss. Sorry. Anya ti katawa am tungan. Ay, sardinas, boss. Ay, sad gayam. Ay, manu a sardinas ti maikabil iti may sasupot, senyor. Sagdudwa. Anay ka. Unay ka matan, boss. At tapis ka matan. Anay. Manglok. Allah, kadi. Aramidan yung ti paparamid ka. Agawan niya. Wan, senyor. Sige, senyor.
Nakapungtot ni senyor. Sikang tumatuan. Bas. Anya ti katawaan. Pangusaran ni senyor kada kita sardinas ken noodles, boss. Iwaras na nga rod kada giti tao. Ikan na iti sagdudwa sardinas dagiti tao. Pangay ayaw na kadakwada ngay nag-agawan na iti daga. Sardinas lang ti katugad ti dagada. Sumardang kantongan. Dakas numangngeg na ka. Iti day tangay bagbagan. Agsay-sayang kan samot iti kwartam, Simon. Agasam ngay day tagastos mo. Manomat ti balor dagita ngay. Gagagan ti makigayem Masken agayemak dagay day tao. Tapno umasidag tirik nada kanyak, Anita. Nasken ka di pay day ta? Sayang laeng ti kwarta. Sa anak akasken ka, ngagsay-sayang lang iti kwarta gapo iti sugal. Anya. Tumapugak iti politika. Katmasken agayemak dagiti amin at tao. Maawatang, Anita. Siyat ni Simon di takabangibang a barangay. Ay, ni Simon ka doon ito. Imayat takayat kayo asarungkaran. Nakasaritak ti kapitan nyo ditoy. Ket pinalubusan nak nga may mangted iti isang kabasit a para kada kayo. May waras kada kayo amin. Ay, anya ti gagarayo, kamsa. Sino? Amuyong amin. Akaragsakak ti makigayem iti pada katao. Ket kayat kayo agayeman. Ket no kasapulan nyo ti tulong ko, umay kayo iti mansyon ko. Si dada nakatumulong. Amuyo kakabsat. Ada ngamin organisasyon akayat ko abuangayon. Ket kayat ko kadot ti agmiyembro. Iti kasta agsaya tayo amin. Sigurado kayo kadi iti inaramid nyo, senyor. Awan na pulos tinatda iti sardinas ken noodles na iwaras amin. Aduh talaga dagiti mabisbisinan. Kunamlan sanda makaramraman iti sardinas ken noodles. Libre ko naman, senyor. Dakhel ti gastos ko. Agam sana bale. Tinapateg umasideg tirik na ti tao kanya. Angam, senyor. Di nyo pa'y naibaga kanya ti plano yun. At ang sakit di plano nyo at umapog iti politika. Naalaalam, Bart. Kastaya, senyor. Nagsayat, ha? Sige, Bart. Idiretso, medyo kabisera. Masapol, lagumatang tayo pa'y iti maiparangkap tayo kadagiti tao. Wan, senyor. Victor, iho, saan nagkadi ang makasingagan ka? Saan ka pa ang makaturong? Saan pa, sir? Mabalin ka din agsarita ta. Wala, sir. Agsubli-subli iti panunod ko. Tay nakunam idi anagan ti inam. Ha? Maria Elena. Tinagan ti inam. Saan ka di? When, sir? Ngam sayang. Di mo mat nakita ti rupa ti inam. Tapi mo sayan akas iti konam. Idi maladaga kapailaeng. When, sir? Kasla sa bali nga mintag parparik na kanyak, Victor. Nga, anya, senyor? Nga mangan kit din, no? No, tay di inam a Maria Elena. Tay nakarelasyon ko idi. Anya? Numingmingak ti rupam. Kasla agkaingingas kayo. Iti nakarelasyon ko ani Maria Elena. Ha? Napintas ni Maria Elena at tidug ti puok na. Natundiris ti agong na ken makahiayo ti matana.
Nasingpet a babae ni Maria Elena. Sir, Ang sayang. Jak amo itante ayan na. Saan nyamin ang nagpakada iti kanyak. Basta pimano latan. sir, at daladawan ti inak kanyak. Mabit lang talak iti drawer ti lamisaan. At titiladawan day di nanang ko, sir. Kita agman. Iso day toy ti inam. When, sir? Ni Maria Elena tay toy. At iti ka, Pem Rodrigo. Kasla na puyatan ka, Wen, Carlota. Apay, naibayag ka iti silid ni Victor Idirapi. Naimasan yun samot kan tinagis istorya. Kadyakon na puutan ti isasarak mo iti silekta. Carlota, aday bagakan ka. Kat sapay la ko ma, tasaan kang agunget. Kayat ko nga iti silid dati pagsaritaan ta. Parikot ka di dayta, Rodrigo. Umay ka, mapantay ti silid, ta ijay ti pagsaritaan. Dakkel ti pamatit, aputot ko ni Victor. Wan, Carlota. Idi pa'y lakasang sangbay na diti balay. Nakalaglag antirik na kankwana. Naragsakak launay. Sipod adan diti balay. Rodrigo. Saan ka kumaagumurgura? Kang runaan na, adi mo kumaguraan ni Victor. Rodrigo. Si kamot laang tinag ko na, ang nakakaasi ni Victor. Kat naskan niya ipaayantay ti tulong. Iso apang asim. Saan ko mga agbaliw, ti pan nakilangin mo kankwana. Mapagsisilpok dagiti paspasamak, Carlota. Kan mariknak, putot ko ni Victor. Anak ni iti day di Maria Elena. No, kasta. Ni Maria Elena, ina ni Victor. When? Iso, Carlota. Maladaga pa'y laang idipin mo sa iti inana. Katkas iti nangag na nga istorya, may papan iti inana. Nagpaay akatulong iti pamilya ti Baknang. Iti kwan, simangpet iti balayda. Kat mas daaw kano idi ti amana. Kat iti nagpasngay, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Nadamagan ti agnaga ni Tignas. Anatayan ni Maria Elena. Ignas. Iso tinangisalaysay kano kin ni Victor iti maipapaniti inana. Gaputa, awan met nasa sao idi ti apong nakin kuana. Sakbay apimanaw ni Maria Elena idi diti balay. Aginaw idin. Wen, Carlota. Aginaw idin. Kat jakmeten sinapol pay. Gaputa pampanunutan kay di. Makunkonsensya. Nga agpapan kan Maria Elena. Kat gaputa makonsensya. Isumeten ti gapo na apimanaw adi nagpakpakada. Anak ko ni Victor, Carlota. Kat pangasing ko ma. Agtalinaid ko ma ti pamatagmukan ko na. Saan ko mga agbaliw, gapo iti daytoy anay pudnokin ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.